san sen ka tin hela Egypt gama so itabang thil ipu patewin ane ikhatwam ta hela Pesach ting le azan ting le hagada shimwa arvina halal sewai so sefardi min hakat su berakat kisai tan lai so ai le kut danga zana halal kisai ne kha bang sabuna umlo yong kipur ta kisai loi so halal zana kisai na so Pesach bo wei so atam izan ko sana do wa iyun be Parashah kiti khoweret umintin hatsanga pot wa chu ko san do oi so answer su kipelo so ko san so sel ha oi so kusia pa so zo hoi ka san te kyong ka khulei so pyam ti pa so answer ka mu do khat pyam ta hele pathinin kumzani la kumsom so sanga yum sungu vai pu pateu so sanga sunga so amma ta zana hung kum su a ko hung kum ding zan khang kim do na Egypt ma cha paping ma so ka tha de te ke ding vantil lo de ama bo hung ai khazal se biola vantil ngai angai sa lo ai so vantil ho yong bu the he te so hichana chu bu na tu ma khisu ta so 49 level chana khazal se som ngana san khi du de kai do the lo de te so as som li ko chana pha pe na pathinin amma ta hung ki kai do ai ami pi te so ichan gei bu na hi ditam sap tang ana sat ditan chu ai le ka bu siak sar fe ko de sang chemak che dakin ko sana do ai so age som ngana si piham te midrasa in mu bang wa chemak che dan pi so aminu khel povin avunu khel povin apau khel povin te itang si do hat pen khel lu ma tha du ai tai te hitang chu ana ki vian kha na lai ji wa chu that do theum hi te ai le a ko sana do ding chu rega galut ichiwa iminu ki khel gam ta chu la i hoya dov bear dov chu vom bi so bear su pyo arieli lip chu idis pawa are humpi din ai bu min ki khel gam ai ta so el imonong ki khel gam ta pau yang pau chung chung iten chen gam ki thot ai iti 50 level ki su ta uzula ti galu na pa na pa inu va igamu va ali ain bol ki iti the 50 level ki su ta uzula iti hu ki nu le theo semak te dang sai zum Torah ki pe masanga 50 level chana khi su le do the lo ge ana Torah ki pe zo wa chu Torah ki pe zo dunga chu 50 level impurity san khisu yong le at Torah tha na kuna agaman kinulot kay anam hinan kung kilek tay tay ala ta su Torah ki pinay lo isu easy matsu Torah ki pinay lo ito 50 level khila ola khisu de pati pi bole ama ta hung kumsu ito hung kumsu ang ki puido isu aku tile kut danga zana patinin kung asmira hung bot mukhalo su Pesach boy su zan nga hung kuma zan khang kima easy mata paping maso sa thaji ata ta ki puido isu aku tile patin kheset khutuna pasu zanai mu su Pesach boy ima tha ding ko taruwa khutuna nei ta hung kum sa angai lut na paso a khutuna paso hung sa ai aku tile Pesach zana he halal sai chu he thiam ta chu iteting la halal ki se pa thangwa na pa ne sum ting ipine se ima tha na ding wa ku na pathin Torah ki pe zo nung tri la kho ta lo chu zana halal ngai ta lo chu Torah tha na ku na ki le theu chu anes chu pi hai Americal pasu pathin khutuna chu somli le ko ni khira som nga nai hun ku wang ama ta hung ku mai hung pui do ai chu anes lin pe nei ta khutuna len pe ni mu sa uta chu khuti hile Pesach zana chu khazalin ikhat sim pa chu halal sim dinga agunu chu boi ta loi chu kut dang chu ke thim ta chu adang si Torah ki pi zo nu ngan hi ai chu a chu zan ngai loi chu Pesach hile Torah ki pi mai za chu zana sim pe chu